Zevikuo Diekepu, Diekepu. Zevikuo Diekepu. Susa
Hei Jehovah, amelu petese ntejetuo, terhuoko hodzunu an Ketshe Tsali tsutuo. Jesu Christa urakili ozanu, kenise por shutuo ke vor pete, mu online nunu keba pete ke lusu yawe. Chedo Kerüsuo ke hunu nyepu diese vor ke zasu ketuo, uko pastor Dr. Ruokuovilie satsa. Bazhakese eli Kethokhrienuo Pienyü, Tsali Krüta eno Neituoselie Liezietsu. Diekepu Khriezosielie Tsali Krüta Neituoselie. Tsali Khruomo Sera. Tsali Tsepetoli le Dikon. Khriezosielie ni pu tseke. Che zapu sebu keshe sodisher zaputi sela le dio. Kethodie Kephrü eno Zevikuo Liezietsu bu ketholesa ke we unu prasa.
eno Keduolhoutuo Kuotsu bu Ketholese kesao nu presa mo ko petela Thekha Tsali ketuo eno li Vizotuonuo Khruomo Dikon buti kape ukotseya Isaya tute hidia se kusoku pununu kere se putsugi chayu urhakeliu se Jehovah Rabizo deri jewe Jehovah puya ntsokesu hey Jacob nrikesu hey Israel miche hije an halekatala an zase nkie nos avie no zep ke piki an ze tutio mu kerko ke piki soko mvulelo mu no minutio ke piki zori nrielelo mu miu ntepet zoalelo ai Jehovah nke penye fezo Israel ke mesau nkela keliu ai Egypte nhalie nsunu Ethiopia museba khasa ke krilamana noa amhiki pomare mutheru jiu an kriya an sunu themye khasa Khriezosielie kelitio di seyeko khasa miche heche an Neituoselie Neituosenuo Menuosenuo ze vorsatio mu nyekrachanu ntsakengu satio apesotako ki uko khaswalie sisatio mu pekrojako ki khaseba zohe anyo tefuko petsenu ze vorlie mu tenugo ki zevalanu ze vorlie Aza se kiekelie ke Azayela atiotso kesoko atio rimu tso kesoko temie umhichiri umhini ketsoko unyer veri unye keniko zevorlie seye petebuvo kengulie mu temie kobu kehulie uko dono shupo haupus levi Mutjedze vieko pekiesle viga. Uko bu uko mezela zapuko ze vorlice. Mu uko bu renadi su Kethodie. Nieko azapuko zo Jehovah Shia. Atioka dakeliu. Akitiu zo. Nebu shilidi apelelie mu asapuzo tse shilie ketula. Amhodza tehro kekri puri tsasamo. Mori ashiri puri tsasalelo. Asa a Jehovah zo. A kemoshe kala kilie kekridze. Nieko donu tehro kekri tu kemoki. Atio pusa kala se mu pesisa. Jiu nieko azapuko zo Jehovah Shia. Asa kepenye fezo mu hashiri asa puzo. Ajenunu soprale kevi mie puridze. I am Hatsuya mu shupunyesu kalita. Luke to take a pengu kusopununu gerketo. Luke to take a pengu kusopununu gerketo. What's a gitayu? The goods ketayo. Saki Kezanyo Kruya Kazako Pete Mo Kepumako Pudiran Duo Penyovor. Site Pharisiko Mo Tejo Kepetako Panyadishe Temihao Kepumamiri Zelidi Ukozem Hatsya. Salapu ukoki divi haupudi nyeko mipunya teko kripu badi
seko puo pedzawaro puo he tepe ko khapie yarhano bawadi vo zeketayo ngulie ke moche feya ke mo shupu baga sidi puo suyo ngulie tatse pie po bokanye gi seledi puni pitaya sidi ki no vorze pozeko mozanyo ko kie ke ngulie di ukoki nyekore aze nyenileche a ako zeketayo ngulie ketaya la isia anye koki pusatyo sasatyo tenu ke diketse semore vi ketse ke methomie hetefe koki ri ke phumame po tenu ke dikelela tigi unityo mori me pwe rakatsa kapie ker badi sokodono po pedzawali ro po mi bu petule di suyo ngulie ke moche ki chodi feya ke mo shupo baga siro po suyo ngulie tse po Kethokhrienuo mo po zanyomi kie ke ngulie dishe nye kore aze nyenileche a akapie pedzake wayo ngukelela satyo anye koki pusatyo ke phumame po theno ke dikelela u ke penyofe dilie ko unibaya saketso Khedi ni buki Khruo Tsali do. Kechakechü mu Kechakechü duya kesa kemesa yakupu jedo bavdo pumakere kejivi hola he Kethedie Pienyü zabu zaye mu Ketherü zakeliu tsilije Kephrü Heko zokomomie ke pumamie ke tatsemie. There is no heko Khedi voketa zadudo kono sheri. Heko kahaker hisevor. Jedon tisoke mesa unker lizake jivi. Hahari tokese. Heko ngulie sedi ngulie mowe. There is no heko bu tenuke dipe vivi ntelie moroke shola. Potipo makere hako ha kapie. Hemie pubu ketze zia ketze kradi nteba we. No poti hano yako mengudi mfeke workem he. Jabi nke hutze chepe kuosadi. Yako bu mfeke ler hano yako meluke sununu. Rüsuo tejangule ketula. Ropfeu pie hemie pubu ketze. Keleke mado no dono lepete go ke kapie mhodzeno solidi. Yako bo tenu betese Rüsuo je do nepu teja ke sasa sangudi. Teje ke lieti tje. Ke nepu yako ndie kori propie ke zaliete. Ketshe Tsali kori tsepie. Ntsele mu yako matose dege yako la mpejie. Nepu Kephrü ungozo ketse tison he yako vokrevetori nepu no yako mepu ketse za sedi yako Kire kaza yako Pfhe yako Rüsuo kaza ye ndie sokori rekrata we nepu yako voketa Dikon malepe sulie modi vavuofedi yako nteshon ni moritsedi Kekrukedi vor liro no sokonunu yako ke jovasedi yako buche don ke Kekori rekrape susedi yako kake sabi ntsekelie titseje nepu yako tekuo zidio ketayo ritsedi yako shishimo kata dio zemo kishi yako bundi sokori rekrasedi yako to yako Pfhe yako ketsoke sabi ntsekelie tseje Kephrü ungozo ketse tisonye yako kadale ke vinori njeke ku yako regose tuya kesa kemi cheke meje ke tsokono nori no yako ke laze ke vor yako bu sokori rekradi cheto halepe susa ke lietseje Nepu yetemia hatatsu tor ketsela yetyo yetatsu rishimodi nepu yevokrepe vavuve Tjodaya. Deri hego kelho hawe. Tisuke yugem he. Puti doya bur bigi jahano revemia tsadi vorzo ketela. Hego bu puti petenu zo rodi. Nipu kepelenu. Hego kesedo zse balya moro kesho. Puti ke vibi hego ketsahakono
hekobu malepe sulikele titsoje nipu shidi hekobu zahu yokel hukiri tepfumu beledi Khedi hekokel house kemerkel hupunu hudi nipu la magetsia puritsoselie kevi no tsanun sokori kapit nyonyoko toje nke hu mienie sege jeke zedi nke pele krototsa Deri nipu non dieno pukesa, kieke liwe krapi, deri ke liwe tsa isa. Hieko tie nipu, mieke kratsa pratsadi, hieko niba, deri mojenu nipu, hieko kit mieke depo, ke liwe ke lunu ludin diese tsatashi, hieko busokori lepe susache, non ke hu ngume jeche, shidi, nke hu ke Liezietsu pranu, ki batamona, Liezietsu pratsadi, tepfudi merbalije, Kethrinepu, Hego, Jedo Mikropo, Upia Ketseri padi Motsunu lerpawe, no Miapubo Ketsa Mengu Peteshiru, Homie Nipu Kethje Hurisedi ler, Motsunu Shoka Bako, no Sokoru Shori Lili, no Zayetselie. Homeo kipieke meshi utophe kere Kechakechü sedi mojano lerparo no sokori kruhisa tepiel hukeme jasadi uko buche do puti hanu ndiekere nenonori nipu utsepe koliti upieso kopie mpelewati lakelie tsuchie nipu heko cheri keze Kethodie ko rene mu Ketshe Tsali kori Renedi Zaputsa Savotie, non tio jabie, micropo share hanonu, umesetsuke to petegoritza, Ketepusumu, Ubanubadi, Rüsuo, dear Nevoke to petegoritza pecusaje, Nkitio Jedo, Kethodie, Kiketsupuno, Konyoko Vatsusuti, Pododza Setushi, Nipu non tio jabie. Lieto utsepekosa, Mashiko Piapu Mashitsepenisa, Poke Kuotsepenisa di, Nipu Bubuche do Tepfudi, Poke Seseketo, Diesokopie, Kunyoko Vatsepevesakelitse, Yoko die Kerene Savoketokono, Nkemesaro Buller Yoko Crotono Balidi, Jabie Nyono Petegotsu, Rüsuo Petese Medogem Helidi, no Hakogino Zayetseli, Hetetseteru Zapuza Yepienzedi, Galageli Jishu Christaza no Chayawe. Amen. Ukoche Kethodie Ketherü Kephrü Balido Chido Pragedo Daniel Tutese Kusoku Kerüsuo Sera Daniel Tutese Kusoku Kerüsuo Sera Sitze Sedrak Meshek Abednego Ukoe Kedioudi Hey Nebuchadnezzar Hekom ha lawe Nki he Mezapu Morivi Derim Hanu Silel Hozori Su Nbu Siliche Hey Kediu Hiet Ruokuovilie Ho Mu Hiet no Tsunami Hui Dukeso Rüsuo Ho Sidi por Fenodonu Kemetzathomebu Sedrak Meshek Abednego Phalidi Kelhupie Mienu Khasuwanu Diekasa
Siro Kediu Diekhakesu Tsimhai Moroshota Mumiu Letor Ketsala Mirbu Sedrak Meshek Mu Abednego Piekevoko Tekriwa Sitse Kediu Nebuchadnezzar Pongota di Rekrisheta Sidi po mie Tauhoya Kezako ki We mie se Kelhubye Minus Mome Ukoe Kediu ki Hei Kediu Su Kethodie Sitse Nebuchadnezzar mi tu ke ba ki kha penyo phedishe Sedrak Meshek Mu Abednego Kerekreto ke penyo Pfhe ki tuoko tuoparlie sidi hakivolie Sala Sedrak Meshek Mu Abednego ukoe miu nunu tuoparlie Sitse Nebuchadnezzar she Sedrak Meshek Mu Abednego ke penyo Pfhe tseleche po dilemie ke tsesadi po kituoko po peleya ke zako ke lakilio ukoe ke diu diezemo mu uko ke penyo Pfhe zo ke moshe te huo ke kripori Liezietsu mori Rüsuo di uko pu khasazo Sashe Kediu Babylonian Kediu Vie Petenu Sedrak Meshek Mu Abednego Tsepezasa Uko che nipu zanum haseke vorko ke ngule tuo che do chalie tsese ke tuo tefuko
kingu kile kola eli ke sonyo rutsa Dikon busher ke chatsa sudo. Ko petego ke zegeno residi abo ni puki ke kruchasdomo. Ke masata ke Krüta ke kotha ni pu Java bejewe bavdo ke zivi ho kapeo go tsudi yego zela vordi inkilona slidi yego bun ke Kethokhrienuo diego renetio jiu yego rofatsu per hilitio tsepekole di lerkele ni pu ke pejemo ke tejibian tsiyawe ke mesake ripu Java je bavdo hanozo shore an kichaya ni pu na ni nego khriegese 기스기니 대자고 배우고 줬어 아니 부 스케를 갖고 배우고 줬으디 우고 겐니는 니부 가변 은산의 스스야 앞으로 저하바 예고 기자 때문에 삼아서 쇼리 가비에 은스스디 마비에 보는 게 스기 니부 넌 시에베 지금 살리디 세디 은자부 자예츠리지 인게 디츠페잘리지 시로 우니디 가게스 뺏대고 니부 저하바 너 대자겠어 Keni tejaga samo ke kuka sabe utlasji. Kesro kesri tejabe utsji. Rig chate jabe utsji. Sidi buvor ke to no shori. Keni tejaga zalaji di pujahava. Jeu nyenyogo nyeto tsige sigo. Kroke mu ke sigo zo shori. Nipu no jabe ko tsa presji. Jedo mato tsige le kolarin peje ke ngu ke le kolam peje. Ntejabo me pupo ke tsige baleji. U keni tsipa krasji mu jabe nipu. Vorke bape tego to suci di he. Thomas Murray Nazare Jesu Christa arhake Liezietsu ke masake kreni pu Jehova. Inkingu ke meshe ke Krüta chali dewe. Amen. Je ke pesi ke tsiti kape enoli kini he konyo Belho tsaya. Jesu Christa o ke la ke liuzano bete ko ke lula siawe. Jerie jakere ponhe eno razul hulie Liezietsu mu enoli mezvonyo unye ke mesaki ya tsekelela Uke Rüsuo ke nise unye Vizotuonuo nye vorbaro nye pejeri shetasidi metsu Menuosenuo. Ke hakia bade nye peje bala loye. Leit shivinyo Liezietsu jerie jake renhe nye pu jenu relide poki krue po meje ke linu vor po seketso uke hue po kruhi ke vor kola Kehu tejesewe, jiri kechano tenusho ke zego rakrabaje. Tefugo krotoe jiri jake tefenhe. IG Stadium nunu rezatipo batuoje. Kise batefedi putieki kehu ke zebo kehu liedi rezego sededadio. Tefugo petebu juke pekro presano kiesewe. Jedo kehu shie kehu krego keseketula. Eno Ruokuovilie Kruomo Krüta Ketshe, Dr. Khriezosielie Liezietsu, Reverend Viwelie Kechie, eno Menuosenuo, Engineer Vizotuonuo Therenyo, eno Neituoselie Keshije, eno Neisalie Keretse. Jetiki hichukre ke sago daru ke shotse Ketse krapiparta ke zila, ja Kechakechü no uke Pienyü umeje Neilakuonuo. Nieko petebu vordi ke Kire ke Pienyü ke prochache di Kesya puti liro tevatie bapengu putie bapengu puti tevatie bapengu vorkitu nipu zadu Reverend Viwelie Kechie nipu di seke zasadio ke chatsbadi petego vor ke Pienyü shoprela kitu merayawe nieko pije Ukoche Miali fepo enoli Neilakuonuo Kire nalalido.
Diekepu Kethokhrienuo se vor ko petasa ketuo Dr. Kovile satsa uko pastor saputiu kapie potseya. Jesu Krista urakili uzanu kenise pete kelusiawe uru vibamude de kapar pete microphone sezodo. Ube lugi ke bau dawali vibazo shigetla nigo tutsu lebali ogo chedo keze ke pusa kende no uke penyo fom hodzunu pumarewe iketse tsaye te konyo zketayo jisu tezepo bukese the parable of the lost sheep te konyo zketayo seke divigese ogo haununu nipu uke krie rakake sasende temye zketa temye fla le morsho ketse uke penyo fe ke di banu temye zela vor le morsho ketse Kethodie Bible nu mohosoli ro kiriki tonunu vor thala ketso pola po pages ko petenu uke penyo fe plan pom har her su to ketso oko nguli to uke penyo fe temye kriketaki temye poke kriu nu bali mo ketatiki uke penyo fe temye kalali ketula pom hato sede ketso ketole sekewe nu preseliro uko tedze hakoha ngupe vipilia uke penyo fe Israel me seyu kedalie di Israel me seya hauginu uke penyo fe pom harhu kizula nu pom harhu ke ba temye pette kelali ketu khiengu meje ketsa po temye ke lugi po nusnu je ke basu tape kiesu tu ketsa Israel me seyu kedalie mu Israel me seya hauginu uke penyo fe
bom hato goche bo ke khie bo zo ke vi bo nu cha ke zogori tabi giese bo me sa ke ze tetu nu ba ya ke ze redirilia ke mo ke penyu fo ke ze susuri tabi be giese mo ha ke medi Israel me seye ginu o ke penyu fo temi kalali tio ke ze bom hatom hatsu ke vorgo Ketholese ke we nu me hoseli ro pol hakonu ugo hago prelia temie ke lala li morsho ke temie zutu ke ta adamu if unye shetsenu uke penyofu unye tsumu ripie te jenu kakeshe uke penyofu gezenu bali moketa bali motamu so zedi uke penyofu unye favor ke Kethodie nu prelia uke penyofu Adamu if unye fukevor Adam no kirapo baga idi puketo ru Adam puketo am Pfhe sidi am michiri resabadeli dipo ukepenye fukipu am meturi bade shigetla am michi bade ukepenye fu puki keto supo no se metubada keto nkipuga sidi no michie Resabadaga di uke penyofu poketso. Uke penyofu poketso sadi no ambu. Hasi zihinu keshu zwada zomone. Muke jivise. Deri ambu zihinu keshu tejeme chono kebau. No zwada zomone di uke penyofu poketso. Ru adamshe puki ulie. Akimye if po riesevor di hinyet zwadeli. Idi puki puse. Uke penyofu puki pudi no sibazo nye. No hasi tejeme chono keba a mbuzi hinu keshu tsike wanye. No shedazo tuo di ang kipu keshu. No su sibazo nye. Idi uke penyofu punye kertse. Mohanyenu sededi uke penyofu adambu teji unu basamo keda. Unye huwa kete. Uko Kethodie nu prelia. Mohakimidi Adamu if uke penyofu uko keperodi ke krikedi keta techuketa kriketa ko keriki tolesunu preseliro uko hako mulia temie zutu keta temie uchafepe zutu keta mori temie lostness of men zutu keta hautemeta kiu chau nuvoro vitusi keta simo keta Potu sili mo keta chakiu ro potu shi keta kitsa vamor shi keta tevita zavamor shi keta sokoso sili mo keta shi keta tanu ke ba use zutu keta keta poke buseba keta use zutu keta keta poke lunu po luke batsa la usili mo metsili mo keta su se zutu keta keta mulivi Adamu if unye uke penyofu unyebu tejeme chonu nasiu zihinu keshu zike wanye. Unye sheda tuodi puke shikim hedi. Unye sunyenu sededi. Unye reshudu keta. Michi keta. Ke krilamu ne kedio tsutushi shimo keta. Par turi par michi keta. Menga keta. Uke penyofu mhodzunu par keto. Michi keta. Resubada keta. Mohanyenu sededi uke penyofu pumishen. Zaketa ko filali morsho kete po mishenu sedekese ugo Kethodie nu prelia keriki to tu teker kenyenu uke penyofu Abraham kelie hatiki poza Abraham ibalio Abraham tsili molio deri keriki to tu teker kenyo uke penyofu Abraham kekelie po japi Abraham tsuto kete po bu tezake temie po tsuto kete uke penyofu hatsa tenye kapie Abraham ki puse ambu seye ka japo tsudo ambu tazake fami po tsudo ambu kizunu za kemeye temi mi po tsudo mbunu a japie ntsudo temi japie ntsuya ka jamie a japie sumi tsudo nseya ka jamie mpeseya ka jamie asuko petsudo temi supye hadi tatenyu seyu kizu petebu nginu tezapfudo
Idi uke penyo fu pu kekelie pu patsatenye nunu japi Abraham tsutuo ketsa uke penyo fu Abraham kelie. Mo uke penyo fu shitenu temye tsekesa temye bu zedi luto ketuo. Bu zedi keperoba ketuo fellowship sulanu tsesa ketsa ugo jemelie kepuya. Deri temye pu kepumalanu sunu tuele moketa. Uke penyo fu Abraham kekileki pu shitenu temye bu nguli tuo ketsa. Bu temye mat temye tsekesa pum hatoki bu ni ketsa vi ketsa su selavordi petemo kroyopozo. Deri Abraham kikiliki bu hakosedi jabi Abraham tuto ketsa bu. Hakimidi katole sekewe unu go prover liro Abraham kepenyefe Isaac kepenyefe Jacob kepenyefe iya. Mo Abraham giri Isaac giri Jacob gizoshiri Musa gizoshiri hakimidi u kepenyefe bu gedieto kemieto seto ketsa jemelie katole sekewe unu shiri katole seke saunu zoshiri katole seke tumi ko zoshiri how tula seke how pula seke tsovor. Paketsugo tu te se kusukume fe tenyinu. Bitorwe po Jewish miko ki puketse uke penyofe Abraham ki japi uko tsudo di pukese Abraham ginu jur ketse Abraham nyosenyu yemiko ki puketse po uke penyofe hakimedi Abraham kelie japi putsudo ketse kikilie tusetu ketse uko kipu ketse sedi uko kisha putse ketse mulevi Galatia ko tute se kusukuta tanu uke penyo powe gentile mi ko kipu ketse Israel mi kemo Jesu Christa peleli ketse temi ko kipu ketse niko ropfunu Jesu Christa peleki liginu Abraham seyemi tseketako ropfunu Abraham seyemi tseketako Niko uke penyo Pfhe sidi po niko kieketse niko nu tsupere waliro po niko tate wado iketse pu Jewish miko kisu shiri pitore puseketse niko pu Abraham kili der niko tie Jesu Christa peleli moliro niko po ginu ke luka sapo kakesa hu peli moliro niko tate wado kapie gentile miko kipu kesoko shiri Niko ropfunu Abraham yemi tsukatago beleli moliro datewado. Mo kimidi uke penyofa Israel miri kilie. Mus midi po Israel miginu seyu kelali keto, kizu kelali keto. Po pumhato pum mission tsukaba suwe. Vordi Israel mika momia Jesu Christa pelle kilie petezo shiri sunu uyaniketa. Mo ke penyofa mi puribu kajketa. Pour me domo que Kethodie okuki pour que me samesho que ce oku mulevi oke penyofe temie fe que tu nous pour te genoux tu os over de Adam no kira pour baga que ce arsba amichiba ikete moriugo tie oku kelhunu me hosoliro galatianu tu te se kusukuta tanu puke sheke midi o ke penyo Pfhe sililiro nye ko nu tsepere wa hije idi puke she tie o ke penyo Pfhe o ke kiu mu te jenu o ke penyo Pfhe Abraham ke ketu Adam ke ketu ke krilevi ke krilamo na tie o ke penyo Pfhe Adam ke ketu tiki ke tola shahau bamo Samuel ke ketu tiki ke tola shahau bamo Deri tio ke penyo Pfhe Ruokuovilie kekeli tiki ketola shahau ba. O ke penyo Pfhe kekeli tiki ketola shahau ba. O ke penyo Pfhe haizodi. O ngo ke tsupo. Po mosa kekeli po ke mie. Haizodi vordi Pfhe ke merie tsu ke tsupo. Morino gari setu ke tsu ngari ubuchi di tadadi Pfhe po shi ke tsu. Modu zezudi no o ke penyo Pfhe kedi rekashira ke tsu. Shiketsuri kutsuli Vizotuonuo deri uke penyo Pfhe tie ko kieketse uko Pfhe ketse uko kiekabasu liro burikri kekrilamo na tie katola shu uko jinu kabala deri tie zo uke penyo Pfhe temie ko kekie buri kekri di kevoria ketse kekrilamo na stike katol di hau bamo ketse la
uke penyo fu tie mi pupu ke tse fu kieba ki ju pette uke penyo fu su pu ki for ke lie su menguba Haketsugo tu te se kuso kume fe sorunu pusha ke tse Israel mi ko seyu ki pu ke tse ke dakelie moreu ke penyo fu temi rally ke to pu mission how sede ke tse noe kapie ni ko tse perie Israel mi ko ki pu ke tse ni ko bu ta zao mulie perie ni ko seyu gi nu tse tu ke tse ke dale perie deri ni ko tie kre ke ta uko je uko kisu pu mu po we ka thod le se ka sau nu pu ke se tie Israel mi ko kre ke ta la nu gentile mi ko seye ke kri mi ko Jesus Christa ke krienu vorlie ze ke ta mo hau zo shere ko bu hau mu so di uko ro ke lie kri ke lie su gi nu ke penyo fki la vorlie li ro suri o ke penyo fa mission purpose wori tsli ta zo ke ta sedingo kipu Katholische hau uke penyo fu temie fu gete me hoso liro tiche ka krali di tu Katholische ke we tiche kichu Katholische ka sau tiche kichu zu kawaje lerdi Katholische ka sau mu Katholische ke we unye donu puti kropo uke penyo fu temie ze ke per ertsmo kata idipuya intertestamental period tiche kri die mo ke me ke tsa hai ke tsa donu zo shiri tiche ka kraba Ugo teach you favorably scholars miko u teach u research ke kriketala purhi ke kriketsa baya there ke hu botso zoreu ke penyo fu putika kralie teach ke kralie di su tsvor ke tsa temi rale ke to pom hato hau we ndun jikino penyo ke lie sede ke lie viemo there shet zenu temi kriketa nyinu hau haidi khawali kan zo hau filamolian zo How Heidi pette wale kenzo ketze posede Abraham kilie Mosa kilie David kilie shede ke shimi ko kilie Heidi ko ze matso zo vordi Jesus Christa ginu tsi tsokese pom haru tsi tsokese mo Kethodie no ko kipusa ketze petit tu vor yete Christa penyo ki zenu vor idipusa che do go die chaye the parable of the lost sheep te kunyo zgeta yo how liro O ke penyo fa per strategy ka sapo jisuvor ka tse no separ ka tse viemo there is shit no o ke penyo fa po maru tse seto ka tse temi futo ka tse po nu temi krie ka tse po compassionate heart su tapie temi kie ka se mo ha o ke penyo fa o ko ke la le tu di o ko fa ka tse se di ke die vi ka se di take po tse ka se Israel mi mo shi Deri uke penyo fe, pete futu ketze, pete kanali tuo ketze. Mo Jesus Christa peleli moliro, kie kelie, ke da kelie, ke ne kelie se yu zo shiri. Da tewa tuo ketze, uke penyo fe pusa. Sela powe pusa ketze, niko gentile niko kepelenu, niko tsese tseli moliro. Uke penyo fe kie kelie se yu zo shiri, Israel ko zo shiri. Da tewa tuo ketze, po dozi sebazo. Slo niko kepelenu tsese tsilije ketze sedi gentile miko kipu Jesus Christa sedi keju Jesus Christa se chau Jesus Christa se keto Jesus Christa se kobebo boto idipu hakopete me hoseli ro temie zatu keda uchafet pe zatu keda kekelamona ke jese morso da ketze Ucha ke se pezzuto ketala ke jepo sedi ucha va morso ketala chauzo ke se chau sili mo ketala nu chauzo ke se su sedi uko kipu morso keta ke tozo ke se ke krilamu no ke to sili mo di report vive to ketala ko bebo botozo ke se ke krilamu no putsogo se vikuo ke se ledi timi o ke buseto ketala jisue po ke to chau Kechiro kobebo botozo ke jiuzo igetse ugo kipu Johan seker surunu uke penyo fuki zu kretorzo di punyo fuliu kasuzo ke krila mona teme ke hupuri pele ke liu ka zata mudi ke chache ke ringuli ke tola igetse ugo kipusa ugo ke chache ke ringuli ke to Jesus Christa ginu nguli ke to se ugo ke pusa ke pumanunu zudude
te kunyo zikata hayo mori ugo le look to take pengu kusuku tatanu Kerüsuo ro prisa pe zikawayo zetu setu kusuku ker pununu Kerüsuo ro zikatanyu ugo chemelie hauren ya dira kwa pete se kwa pete putau uke penyo fe temie taketa go zikata go futu kete parable su zeu pu mutezeu sedi uke penyo fe nyego ke lue hamile shiketla nyego uke penyo fe ke Khrienuo morstole kete sedi japutse ke ba vie kidi hako se parable idi puyasi ke krilamon hako teze me petebu sili ke vi uke penyo fe tie ke lu ze tie ke lu dietsedi po ke Diekepu po ke Khrienuo ke meje ze sedi pusa le se ke prushiri prokemushiri pom haleken ke sushiri su sezo ke mushiri pichuri ni juri sipeli ke vilanu po hako teze nunu pusa commentary ko so shiri hako za la vacha piketo su bayamo uvor di tiche context culture mori hakem ye ketsugo nu lerli ro bado der jiswe mi petebo sili ke vi metz me chedi zututaru Christopher di mfudi mbunu galaki linguli ketsa zikatanyo ze hako puketsa mi petebo sili ke vi mi pete dienu sili ke vi hau pubete mi pekesa uko peteri te kunyo zikata hayo mi di ke pumanunu zutude uke penyo fe uko favor di uko ngulie uke penyo fe punyo Jesu Krista ke tsepie uko pusutsi di uko kelalie punyo filiu puke kreto buabaru su Kechakechü haulanu uko Diezayu kapie you are special no pomareli uke penyo fe modzunu levi temye modzunu levi nkelu hau pomare nkelu hau vi nkelu hau sedi uke penyo fe diezenu lumor suli ketsa sedi adiet zayet tsasa uke penyo fe temye krie ketsa isaya tute hidia senu ketolesу Kerüsuo ugo zu prelie ai Jehovah ke penyo fuzo Israel ke mesau nke lakiliu ai Egypte halie nsunu Ethiopia mu sebakasa uke penyo fe seye kropo pum hato chiketsunu seye kropo bu Israel ke laliketula mori Israel separliketula mori Israel khieketsunu uke penyo fe hako kapenyo ko pusutsekasa idi pusa uke penyo fe temye khieketsa temye ngume jeketsa uke penyo fe mi pupuketsa khietorketsa punyo Jesu Krista ginu tapie uko kiekesa uko Ketholesenu su prelie Jesu Krista peleleli ro kachache ringuli tuo Jesu Krista peleleli ro ke ninguli tuo tenuke munguli tuo Thiekizu we how commercialized so there Jesu Krista peleleli ro hanili tuo Jesu Krista pelele ke tuo mori pelemi chekata tie uke lunu utse zeya ketsa jo Kephrü wali ke vi mi cheketla mori sukubu Kephrü mo ketsa midude Ogo tiago kem hura me hosoli ro tie scientific worldly ya kidzunu developments kombo hosoli ro pako recruiter vitora ketsa uke penyo for summary vinya ha uke penyo for bamo mori uke penyo for samuel zori temye lule zuti nya ha igetsa temye lule shikim ye ketsa kipuri dorida mo kisi Times magazine nu ugo po heading me yesedi parba ketsa life in a plastic Barbie go je posedi taki posedi tie ke luze ke medjekesa India nu me hoseli ro ki je petenu ke midi tie plastic hago lanu ke lubili ke haki ke chogo hago lanu temi ke me jeseza ke krita me holoseli ro temi life in a plastic surgery ke hago u ke lu chike diwadi u ke lu u toki ke mi ke u jeki ke mi ne bashi ke unhata umbi umefki ke mi ne bashi ke hab ke hupuri tsili ke vi shi ke tsunu vorna ke ugo hago kids tejepo theory bo ke mi ri prutuya tie hago
ugo donori bade hakya hari makro botsri le ke tsri bade dimapur ne makro botske leri bade guwahati ki makakra tsli bade ma kimini life in the plastic ugo putho ke hu botsri ugo je ugo ya hai to zo shiri ugo ke phumaunu no su ugo yali ke to ke phumaunu no ugo ke viele ke to su e bamo Adam tejeno amet khobale shla mi chebale ke su Khriezosielie como che plastic surgery don't need to be have the bazo shiri met khobazo uch umutsu ke diwa u bauch ke diwa hatom matsu ke diwa ke tsala di u ke phuma ke husu teriele ke tsa bamo puto scientific problem hakid debo tsuseshi u ke lu haunu lupie ki debo tite ke lu haunu ke zukatso fabamo na ke tsala unu reu ni bashi there tenu no zuto ke ta su lostness su zuto ke tu Khriezosamo ke tse zuto zo su hakipuri se su yali ke tu bamo ke puma sin remains as sin ke pumazo jizuzo zakata us zanazo nguli molizo Khriezosielie moliro su ke jova ke liu bamo ke tse Khriezosielie moliro su fulali ke tu te kunyo zakata yo selavor le ke tu Khriezosielie moliro ke kribamo ke tse jisu te ko poko Hitefa te fuko kapye bamo di zakata yo fuko ke da ze pusa ki deri temye ke lu pomarisi u ke penyo fu ki deri u kresi hitefa te fuko kapye badi po bamo ke ta yo fuko ke da ziketa yo pomaremo ke tshiwe u ke penyo fu hitefa te fuko kapye badi su yo futu ho muru ke krilamo no hitefa te fuko quantity number no lesuliro hitefa te fuko po su ki krasede Shigitsula hitefa te fugo kapye badi po fudu di hatsa hitefa te fugo gazda liro mori pesho waliro mori hakisho boze ke se waliro kita deri hitefa te fugo po marre ke tse se depo zikata yo zo shiri po marre ke tsula uke penyo fu suyo hazo shiri se la vordi hako pele mor ke sho uke penyo fu pu ugo ethics secular ethics nu Keduolhoutuo hitefa te fugo pekruli di zakata hayo bue putu jizo ga katsuwe vikode ke krilamo no quantity number no le soliro hitefa te fugo krakuo shigetsula ki di zakata pu hayo la hitefa te fugo kapie ke temosu toga hako pekruli di hau pe zakawa vikuo there is jisu principle jisu ethics no hako bukruvalia hako rugusemalia ugo ke pukero su pachang musado deri hakoma depo hayuri rekete uge penyo fatemi kretor gete ugo mulivi no pumar rekete ke krilamo no uge penyo fa chiri fabazo uge penyo fa no Kechakechü vorli moliro no chau no vorli moliro uge penyo fa chiri fabazo Adam faba ke tsukemye Samuel keke sekemye, Mosaret sekemye, Abraham keke kemye, Paul pengu ke sekemye. Uke penye fe bazo, mu uke penye fe ke bawe. Chedo Kethokhrienuo diego nunuri fe bato. Kethodie no priya ke jago nunuri fe bato. Kitian ke luma torhiu nunuri fe bato. Nke pumari tabie nke bato. Really more ke sho sokosose mpesi bato. Uke penye fern nutsaba liro nutsapere wa hije ketze ketoleshe uko kipu hitefa tefe hako ze mehoseliro hako se krukre ketze tanu bada ketze shizuri buya secure uko krukre ketze tanu mo hause de kehu taburi zeke medzesne Jiswe po te deu puke ba te ko ka fiwe hitefa te fa hako le pejamo ke dalanu yo po zikata yo fufu ke ta suri pubamo hakuri pomare zikata yuri pomare de hitefa te fuwe krukre ba ke da
Hano mi punyo po more mi sunyo fu pue punyo mi pengu ba po hakere po tsofu po parda li ro po punyo o kana li ke tu lanu po punyo go pi ke ye pie te tsu kru kre ke zunu shido de pengu ke ba nu die pie pa wa da de po le punu ba lu li ro na le suri pie la zo tu die go pi pa ke ta la po ke ba yo se pa more vite i ke zu die ba mo Deriki di Dio Kawadi Lekabayo Silato Jaga, Kekilamuno Diego Cricket, Tanu Bagatala. Muyete Tefa, Tie Ugo Kehutau Mohosoliro, Kepelemi Vordi, Kepenyo first Shumaya Kazako, Jesu Christa Pelelidi, Unika Bako, Tie Hawa Ugo Kehu, who you took a tefu bucket. Kepelekelu who you strengthened the bucket, Memi bucket, who you took a tefu beer, Katolaso, Kipukas Kimidi, Pakevikachunu, who you took a tefu, who you were Bazolike, Idipuk Kasa. Ugobu, who you were Toffele, who you were Kerago, who you were Chatapi Kepelekelu, Deri, Zakatayo, Ramodari Krimo. Kekilamuno, Kepenyo Furtier, Ugobu Crickets, Kelupunuba. Ke hupu tseba deri dzikata nyu hayori zela vorli morso kete uke penyofa su sedi ugo kipu tie ugo ake pele ke lunu bade adzulu feliete shide ake lu hawi hido de idi ugo haidi lady ugo hamode ama kipuri zlata lirhode igetse guarantee bamo Adamu if unye me hosu piche. Unye te jenu ke penyo fuze. Kerüsuo ugo ke peroba ya ke tsu puze. Deri dzde. Ugo penyo fa puki ke forki amici di resaba deli, ametuba deli. Ugo ke pero ke tsu me hosu li ro ugo ke pero pe vise ba ke tsu ugo su mulie deri dzde. David ke lume hosoli or David se o ke penyo fa nulie pu khep ke tsu pu nulia ke tsu idipu der te mi hauso shere zde pu ke pu manunu zda ke tsu tipo ze ke se shigetsuna pu Thekha Tsali ke penyo fa ki chadi ani pu na ke lul hame hoje akra ke masasuje ake pu makonunu atsuke masasuje Cleanse me, washed me, purify me. Akrika masala suje, angu mejela suje. Ake pumako, akro kriwa duobade. Ake pumako anunu, atekriwa duobade. David poke luma hosoliro uke penyo fuse ke perope vitu kete. Deri krikeda, techudekeda, dzegeda. Tie tefa kronu bagadala di zdalil ho kete guarantee bamo. There is soon ugo yasebale ketue, ugo, pakemi yetokwe, ugo, kepele mozedi. Fellowship of the believers. How may yet target, temo how no packet, how kezedi kepekro, crodicidi, kepenufe, reshukaba. Sunday ye kepekro ketelevi, crotoke cricketsu, kepekro ketelevi. De kepele me, kezedi, moputsidi, kepekro gaba, how pomare target. Kethokhrienuo Diego prayer. Ketshe Tsali go tsidio ke penyo for sugar ba. Ugo hago pomare tor ketse raka sabake. Dzikada temi kenye puri ke kriketse no mulivi. Puli ro Jesu Christa lipe pu vetseli moto ketsu. Pokelunu va puri a Jesu Christa lipe avyetseli tado. True repentance su bamo ketse. Ke pumanu no rikelia su. Pokelunu va puri zeke sekamo. Shigeta ugo donu bamo mesi. Kenyu liro Jesu Christa silie de kepele ke lunu vorde deri dzlade. Ki dzunu no dz yodu de lifestyle nu behavior nu ke lu jorali hakonu nu yodu de secular lifestyle tiki dzu jorali hakonu nu yodu de. Tie satan me timye teslia ketze. Tie tefa no timye pekawaya ketze. Timye ke lu zogro no timye pekawaya. Timye lifestyle kropo no timye pekawaya. Really no shidi timye. Jesu peche mimi vogeda.
temye bu uke luzor liu nu uniketa ke shu tsu uniko keta ke shu nu luketa uniko keta ke shu tsu mu kye tu uniko da di early no shidi tesepe chemi vodi tesepe zuwa keta tia hake mi keta zaketa muri zutu da keta krohuri balivi there sokori uke penyefe sokori fe sokori kia where true repentance uke penyefe ki uke puma uke josidi por favor liro uke penyefe uke jovasutosi mo ke puma mi puo ke puma mi fupu uke penyefe ki for ke lie celebration ke tole sunu uko nguke lie te kunyo zaketa yo punye pu vodi te ko ke fe suyo nguli di zeke for ki uko 시장님이 고 길이디 대체게저 프리사페즈와 게저요 프리사용무 길이기 시장님이 고 기세디 대체게저 ዝ케타뇨 오고 테자오 시페비세바 볼라포 길이티키 부부게디 부부가 아니요 ዝ케타오 ዝ나루 무리데 투도게 비토고 파비게 저케 세디 운뇨뇨뇨 토츠야 게저케 세보디 대해체게저 파푸누리 부부 그리다모 게저 데리 부부 본뇨뇨뇨 토츠게저 celebration 하울라누 오고소슈리 줄게 파티고누 운니디 celebration 저게저 우티페 포게저 메세게저 오고리수 레페토세야 저게탄요포 라포케리에 하키 하르비소모나 티기소슈리 티기딜리메코소슈리 우케페뇨 페테지바게저 니푸에 오고 기푸 노 케페뇨 푸키포케리에 하우포마레 지케타뇨 pupuki la forkelie su pomare ke tse mi no mu ala forke tse su pomare tor tiete mi kakra no peso ta puke se ke mi di zudu da ke tse uke lunu lu nili mo ke ta depression nu tu ke ta uke penyo fufeli simo tu ke ta uke chaje lu chame je tu da ke tse uto ke fuke bubie ke to risili mo ke tse ke to singu zo shiri feli simo ke tse hai ke tse udunu 바피 밖에 쇼노노 켈로저리 게 쇼노노 리오케 페뇨 푸케리에 수세 repentance 지수에 오케 조바스 두오케트 우크리스 두오케트 미 뿌리부 저게다 오케 페뇨 푸메 도모 저게다 우플리겐즈 케펠레메부 우누쇼토케트 오피 메시토케트 서유케 페뇨 푸 크리에소 시게틀라 니 피메시토 아카자케 Aki volice, avoce felice, fermo femezagete, o che penyo fatimi che crie, zakata puleganza, punyunyo gobu, tatsame jeshoto, unushoto, che seri punimo, seri crie, o che penyo fake crie, tia hatedepo, o go giba. Zakata, Gesù Cristo sili come asam nubamo, muri asam nubibamo. Zakata wa tezunu rubibamo. Zakata wa bermanu rubibamo. Muraki midiki zunu ke kria rubibamo. Zakata wa hakiri bazo. Zakata ugo donu huturi levi. Che don hari ugo donu zakata ugo balivi. Utsafeli shikamo. Ki tushi reprepare shimo kete. Uke pumanu no petsefa bagete. Uke pumanu luto kete shiketeri ugo donu bado. Zakata 하고 때고 그 fake views 지수zo poco nyogo forget tie mfedo no jisuki volivi o que penyo fa o que ya o que penyo fa mi puribu zakata pomedomo o tachunu o to ope jofa sedi puti pe vozo baliro zakata tsado puti ki vorsi bamo livi tigie o che penyo fa o kubu luke to latsasa punyonyo kubu o che penyo fa mi puribu mi jenu vogata pomedomo mer metsudi legata kozo moto liro o che penyo fa mi puribu mi jenu vogata pomedomo punyonyo ko pukepele mi kubu tigi pose luto ke tsa o che penyo fa ke se dojibe o ko tsa
ugo chado matsa se rekradi ugo kiti kinu volin ke zetono ake pusudo. Your salvation matters. No ke la ke lie ngu ke lie hau puchani. Kethodie ugo ha. Hare a kikaki thadi kika ke tuthaya. Ke hu puria fesidi kika krusoro a pukile di puze hetuo mu puri aze hetuo. No ke la ke lie ngu ke liu hau pomare. Uke penyo fe mbunu Jésus Christa pelle ke lie. Te konyo zagata yo futu ke tsike midi nki kaketu ke tsa no pomo mesi anki kaketu ta. A fesi aliro meluki kakrepie atsje ki tsa. No ke la ke lie ngu ke lie hauwe tiki ke dinu. Uke penyo fe ke di baunu hau pomani. Hauwe uke penyo fe po grand mission. Pola makazato, pola makarkreto. Hau mo makakri kazapuri basamo. Kekrilamo na haulanu uke penyo fe punyo Jésus Christambu Calvary ginu shekasa kizu pusutsu ketsa. Your salvation matters. No Jésus Christa ki vor ke lie, no vor ke lie. Su uke penyo fe tiki ke dinu su putsani su pomare ketsa rakakasaske. Patsakenyu. Your baptism matters. Zuluk fakelie. Susa je nye kalasia kaza zuluk kefe zasipo tasa. Nyetse nyemoginu Kerüsuo Krüta mo deri nyenule putu chedi prapie uke penyofe ketse. Musu se Jésus Christa hilashe katau lazo. Deri nye nule putu chedi prapie uke penyo fuketse. Clear conscience before God. Jésus Christa pelle ke liye hau salvation ngu ke liye hau. A Jésus Christa uke penyo funyo nyo tochada ketse conviction su par ketse zuluk fuke liye. Uke penyo fu zedi ke pero ketse anyipu nyo tochada ketse su conviction. Suutsukatepfu kese diu hatuwe suginu parya kajalano. Jesus ushiri zuluk faketa ugo hanu tupi kaba ngulie. Mo ke miedi ugo te me ko puri zuluk falie Jesus Christa peleli di zuluk faleli ro. Khilituo kala ke nguli tuo ngu ke meje nguli tuo keta Kethodie ugo kipusa. Baptism zuluk fakeli hau ke pele ke lula pameye. Jésus Christa zedi lutuda ketua uke penyo fe peledi lutuda ketua. Move zuluk feledi luketsa haunu uke penyo fe diezenu po Kephrü po chatanu to ketsa su meye. Zuluk feketse mie po Jésus Christa prakesa ke hu mozunu uke penyo fe mozunu ki ju mozunu. Jésus Christa nyotsa ketsa. Katolese ugo bu ke puma pralidi uke penyo fe ki voli nu ketsa. Theo go zuluk faketa how hakeme ye ugo church lerdi keze ke hu ke prekroe ka janu hanu zoshiri how hame ye tor ke tsupo inclusion in the church keze ke hunu tsprpu tsegeta temopu tsegeta ankhia analeya anjazleya ke pelemo how nu keze di ki grupo tsegeta how ugo bu keze di ki grupo tsegeba zuluk fakelie Christa pelekeli how ginu Keshikenu motozo shiri, ke peroga tsupuritu mozo shiri, haununu keze, kropo, shiza zirietsa geta, uke penyofe, hau krepyogotsa, mo hau, ugo la meye. Keshikadza, kese mezakatsa tiki, hapu hunu vorsiya kaza uli, pute meta, utsa purpo, tie uze labamo de. Ugo register nupo, tsala de, ketsa su umelugi vorsiya. Ugo senior pastor tsuvor ketse Reverend Violi dibo rekrabaya. Ke pelemie Christa pele tudi. Nipu generally ketae. Pastor mie testimony idibo popu. Unu shozu chakpie mie popu Christa si ketsunu. Po meza meza por keruguze tudi. Popu po tella chkelie su pastor mie crown po. Iketsupo, pupuke suri rakradi se utsakete fulaya.
Kezedio go kepele tse prutse ketse baptism nu go tie ke hu po tse prutse di kepe kro ketse as a pastor putse ketse azego he go keze pastor tse ketse u ke hu tse per mi pu ketse he go lari po maritor he go u ke penyo fuzanu ni go lietsu tu ketse he go kese he go pepilidi par ketse ni go bu ke hu ki puri Hikubu niko krihili ke viho ni ali ro. Kese ke pekroli ke viho ni ali ro. Ke temo tozo di uko jesu fon riker tsam hali viga dala. Ke hukipuri hiko ministry seli nuke tse sedi niko kichasa ya. Uke penyo fo kubu haidi kese ke pero ke pekro ke tse baptism Jesu Christa zanu zulu fakeli hau hakeme yepo. Hatsasu mutalau. Mission matters. Matitu te mefeb tata kusukuker te fe. Salatu vodi seyeni ko pete chepie. Ashijimi tselije po mu nyu mu kama saru fazanu soko baptize tselije. Ugo prosasele akenyo kenyo tazo shiri nyko zesitu zoto. Tie Jesu Christa pelelie kezedi ke hupo chekaba haunu. Tie uke penyo fe Ugo luk tu te ker pengunu ugo tsayetsu di ke pukeba zakata yo futu ke tsa hau uge penyo fe tie pu haki ba mo de de pu ugo nuba ke tsa su sedi ugo pelela ke she ugo bu zakata yo pu chike vo u chunu ke she pu mengut ke je ugo bu su mengulie nu ke tsa ugo bu zakata yo felaje di ni pu sedi ugo pelese nomu a pomare ke tsu tui Uke penyo fem hodzunu, zuketa yo zoshiri, pumare tor. Nipu mi pete ko bu, puke dinu, vorli kete pumedo. Mi puribu, zuketa, uke penyo fe pumedomo. No zuketa suri, uke penyo fe pumedomo. Musutui, ke krimi puburi, zuketa su pumedomo. Uke penyo fe, shetenu temye futu ketu, jiri, mfebazo. Jiri, Kristosielie komoko, futu zo. Uke penyo fe ki vorli motu oli ro ke pele ke lunu vorli ke akatsabu tsusutu. Ke krie ke masanya pu apu Jehova. Nyu Jesu Christa la mpejewe. Nipu no te ko zeketayo fe ke jatui tie temie Jesu Kristosielie mo peleli mo peleli zo shiri uto Regisedi umedonuto che tako bu nki lavoli nugete kia no che dozo shiri ni pu zeketa kuyo fe ka jat kemi hego donu ni pu zetu ke tsuhuri ni ya li ro sukori rets krihilapie ubu ke pele ke lunu ri mfela ke li tsuche ke kni pu tie no ke toke ridiu sedi hego tsete kama sorrow fubu hego melunu ludote Nongu mejedi nipu mi puribu ka jeketa me domo ke sekemi tie zutu ke tsuko yutu ke tsuko bu unu mejela lidi mfuvor ke li tsuche jiu siro nipu tie nke hu haubu tie krukre ke tsu ke pele ke lu taunu ba ke tsa hakubu zo shiri jeketa go fula le ke tu mu ke meje ke Krüta zakasa jiu siro nipu diezenu nkrepinu nchatanu bamuliro hekori nipu Zitali ke vi, hiko chafep zitali ke vi, satando pinu letali ke vi, hiko kikitu zo ketseri, rekradi hiko ke lutseker nyupie, ntsutu ke lietsuche. Jesus anapu Jehovah ki himeje melomu chayawe. Amen. Nipu Diekepu tsukola nipu chayawe. Uko Thekha Bazhakese Mechü Tsali Tsali do puti khabe Tsali Krüta tsalasaya. Tsali kukki budi serepu. Warrior, what a
Che do Kerüsuo Kethokhrienuo enoli no revinyo Kechhe u enoli asabu Liezietsu. Hato chenu nye pese kese kimhidi vor ke penyo fer zaputse kese kopete mulerdi ke pekrodi ke penyo fer shop ke bapete ke pejese pesisya. Uko Thekhano keze Mechü Tsali tuo. Che do Kerüsuo ke huno u ke penyo fer die urutsekile kose ke penyo fer ze Kerüsuo shidi. Uko Mechü Tsali di ke hubu Thekha Tsali tuo. Ti pesatoi ke ba hibon peshiwe no putikevi bavoto pumakere ho kapi Khriezosielie ni pu hibun hodzino lerde ke sekinguli dino Diekepu pralalie Diekepu nolali dino hobukinu ni pu he kepele Keduolhoutuo hobodi tsike metilali tsepe vilali ke vi no hobo kapi he ke tsokola ke tishie kapi nzawe non teja ke vi ni pu masi ke vi hobo kapi en kepele metsidino kepele ko bu ni pu vori honyo ho khoyale ke vi honyo ho kruhile ke vi non teja soko kapi he ke tsokola ke tishie kapi nzawe ni pu he thien dino sikile ke midino he ke hu kumare ke tsa he mi pu ko ke tsa ni pu modzino komani mo kumare ke tsa ni pu he hu su sikile ke midino no jabi he ke tsa ko he ke hu tsepe vibe he ke tsa ko ni pu he bu ko sedino tepe sho ke tsa moto tsowa je sedino ke pu ma moto tsidino ni pu he ke hu pu ma ke re ho pu ma vibe tsa wa ke tsa pe ka wa ke tsa si ke tsa tsowa he che there is not hasi teja ko kapi he tsa sedino ni pu he bu hasi ko sedino he ke hu ko hu pe vibe me ke sele ke to ni la teja sele ke to no he ko se che no creator di new filiu Gesù Cristo che zepi che se di bu ye la she che se ni bu he bu so poro ka che sala se che si di no he kriba che se no he filo ti peso togi ke ba he po pe jewe no puti ke ve ba va do po ma ke re ho ka bi he se di ni pu he bun ho zunu le di die prele ke vi Rüsuo le ke vi ni pu die ko per na di no he ke hu tse pe vi he ke pele tse ke metila le ke vi no puti ha ko ka bi he ke tsukola ke te je ka bi an tsa we no he tse ke sa ni pu he ke hu po ma re ke tse he mi pu po ke tse bu ni pu su di ro kra ke sala se di no te ja ha ko po ma re ke tse ni pu he bun te ja
하고 세디노 태베쇼게쯤 하토츠와 해제들이 태자하고 세디노 예부 르쇼몬자 제발에게도 nomhasi 태자수고 가베 헤미 부부게츠 프레스지 노 헤미 부부게츠 크리에게츠 노 히기바게츠 노 히메르바게츠 예부 예부수고디 럭라게 사스디노 페시게츠 예부 노 테도수고 가베 헤츠스 자비 헤츠스디노 예부 예부 페실레디노 본 태자하고 비에 태자츠레게도 노 차크비 헤츠스모 마시하고 가비 헤미 부부게츠스제 예부 노 헤크루히스 노 게메서프 가비 헤츠스디노 헤부 예부 가다도르 푸하고 가다도 게바티미하고 무게츠기 헤누부 츠볼레게도 테미하게츠미라 헤누늘레게도 노 눈나소고디 가비 헤미 부부게츠 프레스제 시디 헤부 게제게 후츠게츠 게제크로 디츠디노 예부 운자 부츠모 테미에 가다도르 푸하고 차다비에 인기디르 비누츠레게도 노 헤크루히스제디 하고 베테 가비세 지수 아라킬리오자눈 기게 크로모 테자 사사웨 아멘.